i zajedno sa nama sa Donje Pešteri, vi ste bedem koji ne može niko razbiti. Svi su bili protiv nas, ali u Tutinu su dobili su jedan veliki poraz i nikada Tutin izgubiti neće. Ja im to poručujem dalje. Do kijametskog dana SDA Sandžaka u Tutinu. Uvaženi članovi, simpatizeri, poštovani Tutinci i Tutinke, ponosni Pešterci, assalamu alejkum! Ja vam večeras neću držati duge govore, večeras neću da vam pričam, vi ste danas pokazali čiji amanet je u Tutinu najvažniji! Danas u Tutinu, kao i juče, a i prekjuče, mogli ste na ulicama ovog našeg grada, na našoj Pešteri, da vidite kako se našoj braći vraća ono što je godinama bilo oduzimano. Vidjeli ste kako su pokušavali da nam kupe obraz, da nam kupe dostojanstvo, ali ste im pokazali da ovaj naš obraz nije na prodaji. Meni sad preostaje još da vam kažem da smo mi danas pobjedili, da smo pobjedili sa 48,8%. Treba da znate da su ovo 2% više nego 2020. godine, 2% koje smo dobili bez niti jednog dinara. Ovo je dragi naši Tutinci, uživajte u ovoj pobjedi, neka vam je hajrli do neba vam hvala na ovom ponosu večeras. Jakše!